banyoye umusururu witwa ubushera ubundi banywa n'umunini. Abarwaye bitewe n'ubushera banyweye ndetse n'inzoga itemewe yitwa umunini babinyweye mu rugo rw'uwitwa Ahishakiye Evariste utuye mu kagari ka Nyagahinga mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera. Ababyeyi be bari baje kumuhemba nyuma yo gusezerana n'umugore we bashakanye mu murenge. We kimwe n'aba baturage abanyweye kuri ubwo bushera ndetse n'inzoga bahise bajyanwa kwa muganga. Nakura banywanyi banje baraza banywaho, barangije kunywaho ndaza nimbangeze ndi mu rugo nuko abari nje umanza wafatwa. Nari napfuye n'amatwi, nagiye kubona abantu bo mu rugo hafi ya bose bansanze hano. Ati mwana ni bwa bushera bw'iwawe ni wowe tugeze guca. Kuva ku wa mbere tariki ya 24 ukwezi kwa kabiri 2025 abaturage batangiye koherezwa ku kigo nderabuzima cya Cyanika kiri mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera. Abandi boherezwa ku bitaro bya Butaro n'ubundi biri mu karere ka Burera, bose barimbye kubera ubwo bushera banyweye ndetse n'inzoga yitwa umunini. Ubwo buka bwari iwacu mu rugo. Nta tuzi ko mbese byagenze uretse ko abana barwaye mu gitondo kumva abana bose bari kurwaye bari gutaka. Tiwareba barakeye batiguna mu zigabaye. Banywaga ubushera harimo n'indi misuru ihiye benze. Barabinywa bibagaruki bagira ingaruka. Tuja kubavuza. Ego mana babazanye hano biranga babajana mu kabyiniro biranga babajana hariho n'abari Butaro. Ego hari benshi n'abavumbye. Si ubwa mbere kandi aha mu murenge wa Cyanika n'ubundi ubushera n'inzoga abaturage banyweye bibaguye nabi, kuko ngo hari n'ubundi bukwe baherutse gutaha abaturage bariye ibiryo byaho n'ubundi bibagwa nabi cyane ko ngo basanzemo uruvu. Ubu abaturage bafite amakenga n'ubwoba byo gutaha ubukwe bitewe nuko iyo bariyeyo amafunguro abandi bakanywa ibinyobwa usanga hari ubwo bibaguye nabi. Twafashe umwanzuro ko utazongera gutaha ubukwe. None ko ari mu bavandimwe byabereye. Ntago muzongera kubutaha. Ngenda ku giti cyanjye ndaho nabutaha. Naguha amafaranga umwanya wo kuzana ijerekani y'ikigage nanga y'ubushera nje naguha amafaranga. Sebagabo Prince uyobora umurenge wa Cyanika mu karere ka Burera yabwiye TV na Radio 1 uko abarwaye banyoye inzoga yitwa umunini y'inkorano itemewe ndetse bananywa ubushera bibagwa nabi bituma bajyanwa mu bitaro. Batubwira ko ari ubushera n'izindi nzoga z'inkorano zindi bita ngo n'umunini bamwe niko batubwiraga mu mudugudu waho. Ariko urumva ni zino nzoga z'inkorano ni inzoga mbi. Icyakora uyu muyobozi atanga icyizere ko hari abatangiye gukira abandi bakaba bagikurikiranwa n'inzego z'ubuvuzi. Avuga ko ubuyobozi bwatangiye guca iyo nzoga yitwa umunini ndetse no gushishikariza abaturage kujya bagira isuku mu gihe bari gutunganya amafunguro n'ibinyobwa bikoreshwa mu bukwe. Peter Clevanize y'Imana, TV1 mu murenge wa Cyanika mu karere ka Burera.